Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Ya jin pentamai kami teman review depan revang depan penba depan pentamai bahkan ini dia kamparam jong legislator hapo kayen robar thawai kakak tandai spark nyokui kadai sipolak tam abangnya keren ka general population joka SD bahkan top ya ki garu khasi jantia bari itu di balong hok hapo ka state Meghalaya berarti pong lapan pau ba kumbalai lak tam di population Garo bat kumbas sanap duna ka population khasi timat kadau kamsong nia ban pendek ini ke sauko persen tibat harga census jong 2001 ru ada ban pau ba ka general population jemi KST galong arkulai lak khat khaja praspa arkwa tibat hang ni ru lapan pau ba kumba kalong baki Garo kidon kumba nangi kailang nani ka population kalong like nyo 0.7% abakasi jantia kala 0.1 0.9% tempat kadau kadon ka justification kasongnya ya ka pangindawa badaiwan warra no kijingkala lesi kijingkala ko wi kalong pon na kanani Garo perlu Garo laipo bat yaki kasi jantia kaman sanpo kata di koi bat ka ba ka bang aljumut kalong khamtam mangila man ai ka open category yaki ngamut yakini ki tribes na bangi ai no 86% kalong kat kum ka general census jong ka arja kharwai ti kani kalong ba na plek jo kini ki balong traditional kasi Garo jantia hapo jelam khalia bakin ai no 4% open khamtam yakitu ki ba long merit makin lak banyo pat iko nomor kay kabang penpaw bangam simla 1 ya kaban face before the expert committee banong bangayeng nakabanta banong silang tangia ki khasi jantia lani ya kawi ka community dengan penpaw sai bangani jelong concern kadai nakabanta ka state nomor sanpu arti kisina mari mlayat kum ka state ngadu mayo jong jala ngimi i bak jala jungi kan kio mereka ya arsut jadi lor tanong rim kata di ka point ka baningkong kabar ngelapan penpaw pengalaman rakyat ya kami kalian selection of candidates for state quota seat to the higher academic courses bill 2023 kani runga wara yang ni ka bill balai namar ba ki penpau baka 16.4 kadai ka bangitip lu berkhoi baka ni ba extract lam baka article 16.4 na ka banta ka job ba la kren shai bai ya kani ka resolution abla adopt atau kopor lembang ni 16.4 ko bakran di tip specifically gede tang ya ka kam kran ni academic di kumlo ka state Meghalaya ka linglang pat ya kani ka academic bat ka job daga 16.4 yung ba kandai ka khatsan san mo article khatsan san dinrei kani rong layang dari kila karena ke provision jongka state dan constitution lah ai ke provision ya ka state bahkan lah ban creates bahkan lah ban thau tiki policy ni ki an henry ki khamwar rapat kum kabil ki khamwar rapat kum ka ai ki kham legislate apo ka house bila shu adopt baik ngamtip hanu kodur ki adopt da ka ban linglang pat ke academic tibat kani ngada bong bakam dei ke policy kani ka dei ka conspiracy ka bolong persya ya ka wei pat ke jabri di barang ni rung layan harta ka nongrem manong bang na dokam ban ai 86% karkum ka general census jong 2011 di kata di ka baar ka point ka balai ka point kalong ba ka roster post dekat kum ka original ngamo ka principal resolution mo ka pass ka 12 January 1922 ngamo ba ka principal ringang ngong ba ka original resolution tang ka balapas tang kat kum ka form of OM mo office memorandum but hakani kala keren shai ba ka reservation policy is for the vacancies kam dei na ka banta ka post tenrei ka kum kani ka roster system ba kani ka roster system ka notification ka ba la plat lamba ka government ba kadai ka subject reservation for post kani kung laban ay kaluksa kalong kumamangingi don nruk pungut dia melihat pok house nila banong bakani kadai ka vacancy kendai ka bang itip mata
respected MP mo pala kalalong MP Wembley ti kapus kalay tin mat kadaw kini ki ong kapus mut kawi mo kapus tigat baka vakansi gimut yaki 60 members of the house kani kalong mo luksa mo suai ti mat kadaw kani ru khamra amendment kham legislate kham thawai ti kalong ko bamla ban pediang bar kalong highly illegal ti bar kani ngala persengu syaka expert committee baka rules system kalong contrary kalong ya tingku bat ka original resolution kabla pas 1972 ti kaba saung la pen pauru ha ko bedei bat kini ki private member bill rus kubasau pedai ka kebalai ketika rus system mo pi kini rus system kumba kalong ka high court batang burung kapas si kakut kapas ko ada baka kentu ya ka karkum ko ada juga kut kapan ken mau baka state Meghalaya ka claim implement ya ka rus system nadu ko por ka ba liyo ika state ya jela tika klam ong bade ban implement ndrei katkum ka original office memorandum joka resolution 1972 la karen sai ba ta ka backlog tandai license ala kim la system pin IR system bar kim la pin adu license bar kan lapse no ndrei mentapat ki penokam retrospectively sadu usnam bangio ya kecela bar ni penokam ni ka exception policy kani bang lapan pediang kata ngalapan pau bang no highly objectionable hawlor kani but kawai kalong ba ngayang kanong rim bang ini penokam prospectively kumangi mensua kumang lakren ngara ini ki issue yang mari ubit bang emotional bar bangara ini ki issue ndon bay debate ki pet ban na shoman sim karai hapo ka agos house lingai itna pat mata borok kilaya sim lang ya benta hawa kila penuan ti por mari ubit henry habang ngara pa ni ki issue menta ngai itna baka state government ru kala thung ki expert committee bat borok kilaya ai ki jimot tiga bar kebasau ko pan mahuru ha ko bidai bat ka bill kabawan ra haglor ka non creamy layer kani kini Meghalaya reservation for non creamy layer of Shield tribe in state reservation policy bill 2024 kani rung lawan ra but kani lawan ra halo kanu nong rep kani ka creamy but non creamy mentah pring jengi ki Shield tribe kani ka buan ra ke japat pra kani ka de jing sutu ka ba ni sudai ban ai ka privilege kham tam ki bolong non creamy lesi mga kumpun jonga khun jonga mo ngaku bemeli tio ya di privilege bakin simene kota kat ba ki weipat lesi gang dei tangki khun jongki baduk masuk baterai tang nong belas ni kin hab ya kini ba kani ka kota kani gamla balong mat kadaw ngadawa so 50% kadi ban ai ya ki non creamy layer di kani ka bang ko pau mat joki ki press media walayang kalau nongrim ba nakaliang jong ala pau with authority and responsibility ba kimdei ban recommend nak bentar status quo kam legislate kam pertama yang diga state reservation policy bat kadai banlong ka clear cut policy ka ba insutu hidu bahkan serve yang purpose barang juga por ka kamram jokani kamde expert committee dari kamram jongi ki legislator kum ke mali apo ka indor ba thawai legislate ngora anya ka